Me who so upon Nana Mabadu Dinda. Me who so a book be a dinda. Or more be a dinda. As one more Trano Muboni Ding. Or more Trano Muboni Ding. On my bonny dear boa, so more did that. As a soldier, no post through what? Na sabi enyado odi udi kanta sa na no your birthday say some no esi omo say group ne omo anya bibi anta ena na samba ja fra samba he odi bagwaro no we twa ho kakra bi odi be kira de wo se a na wo go for so ye befu anana mse hwe baby ade na du no omo say tight asa yo mi odi yes ya no ye be say kofisie kojosia se kofisie ye ko yi ase ani afre no ye birthday party ani afre no ye ko komila leba ani afre no na no abranti nyansa ni bisia ena na samba ja fra ta nya mfuna odi o machi no mo mo o eza se ne ye ko hekrata bia mu wo hina o sampa ena na samba ja fra oyo o sampa na samba ai se me de meka ye se na namfa na doya do na fa na man ne frantra man no ya o woni abisori hu mo man no se opese mu kura mu panimfo e de humanim e de adwuma yo e de asudue kikire o man no minim se no ana na koma so na no aso no beye omomode ya se nyame ye na dom na bifo ensa free o man so a obebo o man no se de na adwene enwu asusu ama o man no ide shana na shana samba ja fra shana papa ya men kawo men shirawo tun kwalem dasia tun kwalem o ma wunyini nche e ma santeman ne Ghana onokre kan wo kanti ama ma fo betan ba to bo betan nyina no ye bo e ko mo so omu asefo aya ye boko omo so unya be ma bada ma oni even say nana samba ya first special assistant brother in fact Sampa mind more nyansa kwa kasa. Yeah, they're very brilliant. The way umbesia kasa comport in fact, BSC BBA yo, as some was here and Sampa fair, a man when for memo of Mako school, a memo of my dream papa woman. That's if you say, seven man about I'm a papa Sampa. Wow. Me fast apa. Enya asafo wo. Ma yedamase pa. Yes ye asanteman. Ye ni asanteman ya kopim se wiase be sei. Cause asanteman ye nim no e wo Ghana ha. Ye dananom e be cycle asanteman. Eni asanteman ahwe abomu a nye ye ya pen so e na e be ka se ye nim asanteman. Sebi. Sema ye bibia ya afanse mumulenga so kra hu empani se bia no kan se ne ntoko emmenemu ana mo nana no ba ta David ai sampa ka santema ho abra jaman ye chichiri jaman ya pokuare ebetu she jaman so ana sampa be ka santema because onim se jaman no mo chichiri ye no mo de sampa ana ye the capital town of Germany ampa etina ho na ye the capital of Germany Mr. Mpacho o kasa wi am free so me pese me kan sa mo chiro yo be me na e ho na ye capital town of Germany na won mo de se sika kosu o mo de hotus sika kosu o mo de sika ga ho sika soko me dasia eti e bra na bunuma mu nyina ma me chira de bako bunuma mu nyina no broni fita sampa no di katina ye bunuma mu nyina no prepa abunofo no demarcation abrofo no be ye ho no se abunofo na ba sampa o mo se ye kwa abunofo abro chire da se na sika ho do ni ti no mani abresa sika wo man mu sika asase no sika wo so pa no mani abresa no eza so mo nananom sebia nya do sebia abra na panafo no wo mo anya so mbeko mo nananom firi
or Nano Adomania that no British show or so. I know Omudi or a capital. Rosa no Sika Yao, Sika, but no crepa. Santino when you are blessed. No, or no, I used to ma at was a some passion as a wolf cell crew. Now, Okro. Okro crowd is on you before there. I could for assassin. I could for assassin. They could do a sampa assassin. It takes so many years as an asuma for so many years because as a neighbor a cronan Yamarahin or no decay and I told us I'm going to free Kakaraba and all minister for Mona Minister for the Bakuma Yamara for Meboa Mo. What's the sample about somewhere 1550 and a sample? I told us I'm going to buy. Then 1550. I don't prepare. And I mean, I'm going to call people on the Banda. Banda. You know, ma, you better come over actually. Come over actually. Your friend Fukala. Sampa Casamono, Fana Casamono. Your friend Fukala. Na Fukala. I wonder where you are, Muko, 17 Fukalano, much was here, ma. You better come over actually. Fukalano, Sampa Casa, na Fana Casa. Fukala, you know, when you're the neighbor. In Siobio, you better do hormono. Now they back us away. But I mean, can't some to have been shown. I'm not stand by your friend, mammy. Why? Miss Woodie was stress. Was mammy were intelligent. That's all historian. Papa. Miss Row and Ram may face challenge be Kakrana. God coming won't. Me transfer me screenshot to a become transfer me the send over, but I'm saying me send them. Guy be I'm sending the one bonitis, our one it. Or say a friend Asante mine, Asante mood, Asante bibi. Enra, or one it is Enra, me page so. Be a easy and I'm a frozen number who said conversation now, man, I say, or misleading Crawford. Or say Asante, me call it na so I say people for and Hamet say in a Ghana for. Na wo I say opem so kasa bi na mre bi o kan say kan ni ne ekofa sirimfo ma omoni emem ye ma ne bedada say kan of ayi ya na odi aye topic na ogina so na obo say ye ni Asante na Asante na ye 50-50 bien tie 50-50 sirimfo fa na me bo modern na me flow platform na me bisa say blema bi go ma hu say o share Asante gesi na me bisa ne say mpacho wo free fa then no born krum say na ma me free na papa free na me say we sure so we Asante ni because asema wo ka no eni Asante e bo abra che say me ma bo muso no wo yi ma free so na pepe fo nti how surprise nti Asante ni pa na nti wotimi aye kwa mitua wo ye musa mimi hu ni say wonya Asante ni you I am we de mama answer no simple mama answer no simple minya onim come person me send it ayini man na ka onku say gan o wan it isa na you know Asante hene Asante man mu bibi esoso tie anra me say gawe ya mama anda just on mama kranche mu me educate o mo kra o say dan o yi me afiri so we de onim me mama ankasa mama me nkasa yes say omu mema ene ye de mama wo mu ena akama mu no yedi enade no of course yendi ejade it is with different branches otu for can answer na asem no wonani but oti me kan ni me di me maame ade se me papa free Scotland and me papa free Europe na se me maame side me di ade na eto me a me di so ati ase tete no sister my niece and Mr. Sunday mo WhatsApp you na me fan me screenshot you na me send you picture I am yaw Mr. Dawe pa Miss on me educating me be manoa pa no yi me afiri so
you were mom. Omuna o ma sete person wo koti asante man. Asante desi ni asante din na o de ato wa yi so a wo bia wo tonye wo the way guy no I say wo man am say masa are you an asante ebia no se kasante so asante mu no ye wo na fa na wo ho ye okorungu sa ye wo different asante me ye kwabiri ni asante ni sa obi eye amansi asante obi ya hafa obi asante obi ya dance obi ya nafana obi ya ndima ye nyina ye wo branch se di asante sa na asante ni mu bi beje bi so na ansa no bi beti bibi ase no aje so wa man ho kwan so be so fia so wa man ho kwan ya bibi no abeka obeti because sister ya jane se Achia me asema obetna simpisu kan ene se o se kanino na kiefa dagombafo ni mosifo ni edi wo mama ye ma awade no on ma wo me matenta nyasa ya dai na obi eye dagati ni obi ye kusasi ni obi ye frafrani obi ye efene say buzanga ni obi ye mampusti ni awaje amano so I just say because of from na isimfo ai ni a tiane se abra kumewu hene ne papa e da gomba ena ne maame eye kumewu ni akonya ne beto ho ena mpanimfo bi a na onu benu mabai e sheda e be kase onu kumewu hene ne papa e da gomba nti oya misbreed nti omo mane ni akonya no ena asem no be pi tia me ni na tia me ade na mo kan say it is ade ya santifo ye hu da gomba ni da ana ye hu mosifo da ade be na mo keka ensem a se be anya do em na mabra na amane ye kwa so na kane tete no na ka se be anya do ya san ya fa da gomba fo ni mosifo me mama ye ma wade em ye wo me mama ye na sa asem no se me ka se me kira wase a wo be kwa kire bibiri ni ye tie ne se kane no na akanfo ana se ye ya santifo no school bie ni ho na o bia minya be masal be ebe die ye ni school be bia ni bia eti ye ya na po oba wonya mfie du mienu na utima ya go ebrewi ya wo ware mfie du nnu wo ma mienu ni miensa wukunu e wo mfie du nso mfie du nsia motomo ware ekon ba ekuro bia mu no omo military post okuro bia mu to ohiri bia na kofo beba ni ye do ono ko extra na yakoba na emanu onu mukumbe wuno onu nyina be bo ade efa no ntwoma wa na mema no a ekuro ne ya se treaty wo so no ekuro santi ya se treaty wo so se bia ye no onu kokko ye na bia bibi nti otumfo de ye de aseme koda no a wo mema maye ni nya bi nkwakko ta esa se wo nya be ma no wuntimi kwakko ye fa ma nkosa eti sa system na na wo so eti enu won nyina ba build like one people ya be nipa bako sa se won wade ye ma ekunafo no oba bia no ya gro ne bra ye de ne ma dago mbani ware ye ana de ma woti ni ware ye age oba wo ye kunani ekunafo ana ne do ma wade se mo be because na nya wo mo so po na nya omo pese omo choice no omo si ni choice of course no omo ni choice ntini ya de o ma na ntimi ka say oba we de mempe no na nya choice na mo nya certain gram fo oba ne be ma wo a ida so be wo benane ye wo ni pa wo kora no a genetically omo a wo no wo nimbie wo nipa akwa mu no obo ne ma me so no papa so ye ketekete krokroa so be wo no ye tia sanity a genetic structure. Anything there is no guarantee and now sabi over don little oye a friend say oye ceremony oye company oye ceremony and yes branch or so asante no omunyina asante so no omuti omunyina it is all part as a shataband no oye da gombani no oye ketekete and this agel bi no oye wo MPP ni mu no yo oye mo si ni o part say sabi o mama no papa sa no mo che debi Sabi no MPP ni mi amu nyina soso wa
Sa. Aso sa no na ye. chiri ba ya obehwie na chiri ba ya ofie na chiri ba ya ofie o mugu no so wo hwe na ba tenten gram So oba no kra na wo ha ya. Mimi swai me ye kwabini. Me ya gona ni kwabini. Sabi anya ado me mabusuam. Me mabusuam demu no. Me nuam di na chi. Me so wasene no. Aso so sabi onam di na chi hu na be ka se oye me nua keto. Ezo e ona ebe yini. Me mama ewa, me papa ewa. Aso so sabi ye nua mo bia na tenten na wo yo. Tu pa tre se sabi anya because of sabi ye kwabini ni ndina me tie. Na kwabere wo ba. Sabi asante ewo ba. Eya busuya ku ni nipa na wo ba. Asante wo ba. Sa. Nti say ko to bi ka sa mo ya. Asa so ma mo sa ta. me sister o ma me just o ma me kra o ma me explain ni kra o ma just o ma me kra na me educate bi mo asante no. Me ba busansa asante no. Sabi kwa bi de ni wo. Amantie ni wo. Atwema ni wo. Adanse ni wo. E friend say ahafu ni wo. Anafana ni wo. Korongo ni wo. Nti hwan ne hwan mo na wutie am ye ntieti afo no wa. Genetically obi wo ba wotimi wo genetic disorder. Etimi be pie. Obi wo ba wotimi wo genetic disorder. Eniti ni woda ma ema anyo ya na onye na dwi so obesua nti o ma o kwan sister ma unsa se obi foforo kra afro ka me ho na nipa no ka se oba no wayi na sifom na se egula no so na se ene ya she ko wo bebe mu a ene busua ko bia mo no be hu ni petete wo nti pa che se isa so obi eye dagoma ni njiro etete a ato obi ebuzanga eye genetical structure Sa. So, be wo se bibini die ese kura ba eso bo se biabo nipa tuberculosis ba ye on mo se ye die o mo se ye fa say bonsam ya de bibi e bebe bia no bibini wo de beto no esi bekum nipa atana ne nyina ko mo nim se esi no wo no sila o mo kura de wo ba chie ma obo no ban jana bibini ya gine different pacha why Ambo. Yo, any miss papa Messi from why? Yo, that's it. Finish it. On council why? Ene. Amen. America. And open nipa o tia pa with America. Open nipa was so wapa with America. Adentia. Well, I say West Africa say open the world most giant man in the world that Ubenya America. Open the most shortest man in the world that Ubenya America. And can on so Masa, Madrina ya na umo pese omo but ebebo butri so. Wadaroma me pese me bisa se enti fane se obi ye ne mame ye santini ne papa ye other tribe bia na bia konwa ba fi obetumi adibia na anaje so mame no papa nyina ya sante fanse bi o mame o papa ye anwurani e no mame ya santini a enu si no kwan ana dabi ensi ne kwan papa ye si no kwan ensi ne kwan de ensi ne kwan se ebia na atetete wafono so atete kum kakranka esi kwan because you know you find them so a physical damage say bia obi ebetete wafono ho kakraka on say ya mamle mu no ya wade ya find them a ema obi ni hene sa dem no ebi ka hobi na emom nya so papa ya nwurani ntuntimi ni ade da bi ini ya tradition mu no ma me no asi mu ni bi atimi di ade papa na mu ni bia opa so umame na ye onwurani a untimi ni ade na so papa dia obetimi edi isa se nyo papa history ni ebeje ede abedi ade na ye o ma me asi mu so atati nti omo kan se won yina to asante so no enye no kore asante nkwane pa ye do mo pa o bia ya asana kaneno ni etia ni ema asantefo enko bibi sa nwura no ni adade mu no na ye treatment omo de ma wo no ntia treatment omo de ma asantefo no entia na ade ba ko o so hye ne so ne se
Asante no nko ana onu introduce bibi a efe no medwa ya be ma so timi bon konwa ma ne ma enti Asante ya version of 2 ya wa hene nana no mudwa ya wa hene medwa so ya eye mema nko ana di se konwa no enti eno so se o ma me ya nwurani a utimi di sa konwa no bi me na papa ya Asante ni na konwa no da ha utimi di sa konwa me. Wow. Yes, I something kwani yes animal. Te se banti makonya, nya konya. Te sa champ makonya. Te se nkonya bi eye asafo akonya. Sa nkonya wenu nyina o maame ya nwunani o. O maame ya dagati ni o. O maame ya gawo ni o. O papa ya santini no e de hie. Wutimi pra konya ni dibi. Asante nkwana we wo. So Asante ewo 2 version. A version to enable the male children to also inherit from their father. Apart from say a man who edi or masim wa japade. A man so they have been given permission to do that. Nipa betwa asode ati Asante. We nyina. Onim say the bi mutirim saa say because my friend bi onu say saa konya beto mo fi beto oye omo free voter side home and I think it's an entry days no yes Men cha me say other Crawford na yesa. Onu say Adam Crawford na yesa. Se wo mama ya Santini na papa ye honi a omo fa konya ne ma oda. Yeah. Mr. Anwana any other section omo di agade no. Omo na yesa nya Asante. When ya pio no omo fama. David omo fama. Omo mpelda. Asante di omo ntesa. Asante fo so ye Santini me ye kwa bi ni Asantini. Me nyini no me mama ya wona ma trase an kanjem se wuntimi nware nkremoni. Wuntimi nware menti bi da. Enkomo ebi nko so ma bra bomda. The open abaware but obi tinchen o se Asante fo. Da bi omukodi omoni anom de abeja Asante. Omukodi omoni anom. Also obi a wan sheda ma wani an na ho. San komo we ho no. Wunni na he beto adwuma ma adwuna e say Asante fo eye tribalistic. Ba obi a wo wi ana go say my mistake. Sister. Za na tie. Omumom na yesa na ema no. Omumom Asante yo hu. Me ka say mama bi ni efa na ante akua na oni ni kuru ekokofo. O ha no mo de dagatifo aba. O ha no mo de mosifo aba. Na de e nwa wane say omutimi tu efuru omo mpaso no omo beda balandem. Na omo do omo kokofo dagatifo mosifo no omo de dadem. Mama ne sori anopa no aye tin wo chance kese. Na wa chikosia o de kosebe wo mo. Oyi ose hye. De oboa wo e ma sebi enya rodwuma koso no na wo so odwe ye funu ho. Asante fo no. Asante di mame ne baba mame woni fufu o kaje se kodwo be ofu mame na wa anwo. Na ofa Muhammad anase ofa Mustafa na Mustafa be ofufu no a. Obeyi nam ni nyina gu Mustafa so. Wo amani tire no de be to so amani ba na de no. Obewo bo no de bode na chem se be wo wade. Ye nyina afie bi da epe. Yeah. That you also friend Mustafa beba because him say obey me. O ma me bo me ma me be bo banti ne body any fry. And esisi apo. Onya na sa na batima adi aboma no. Na ka kira wo. Was quite fo ba be se ko fufu. Ya di mi ba ma ye se ma me wo. Oyi na be wo. E me twa ma. So tini ma me. Was so gra. David. Mame, confond the view na confond no kofa da gati ni akora no confond obi be repu akora na honhon na se atata confond no kom no na confond me ka ba bi ofi chewa be onwa nkrani wono agya akora na honhon e na akora ne to na won ma be compensate ni na confond na gisika na free abrante no be repu akora no sabe ama yes ni fie wi e betu akọ na me ma me na onu ye sofo no ade onu akọkọ foro ga che kọfọ ne sane dede akra na ko family ni na busuafo wo so kọfọ ade fidagati me ntra ma nko obi ba tu de fa ne ma me na me aja na betna etimetim Ye me na nkacho
ya wo timi di akra we echi ne call da gati so ko we da busiafo Wow. na ya sa de for na be si ha na be sa de Oh, ba kwa. oh yala because rape no Oh. that cause problem into we me ma me si ti no ti bo kare oh we obe we yala The more can you know? Say, I'm limited to Ashanti region. Yeah, one him for it's me from B. I go na from Central region. Won't be the idea. I cannot talk. It's me cock or pray. I think say it's Bushmiano. Yeah, na ye call Ashanti no we mudan. The other account for now said we migrate to no, I not to be corrected, but I think I go na crew. As same also, still don't want to come back. Am I here for me if we more? It's me cover in free Central region. MOBT. na say bi asankare ma office e pa no si asankare ma on ofri on e fa media dey say No. abusia enye say baby a wote eye family Ma confi. Oh, history ade bia okay nyina enkabom. Sabi, ade obi ana adwon for no win se mami. Ye de na sabi mami. Enkabom nko o. mo be so be woti ana Omo be show bi ase. Ono na kan ka bom no. Omo na adwen omo history atwa na ka de se na nse na onu sumahene ebe ka san ayi bandafo na onu mbubu ejabre no no se nkrofo ana omo na se nkrofo banda ese muru we na uja no yin Maybe say na for no oh banda ona fana fo na wo di banda so da oh ka wasara kun banda woli da ne fa wasara akwa no ho di bruta ni ti na boy yi wasala tire no afra na fa wasala tire no de ye di gold ni ti na boso no entokwa na eye ni sa wati onu mandafo ye ko mfantisa 1806 Asante mai ko mfantisa na bandafo won mu gro ya wo ma na ti asafo he no si na mu gro fo ti boti mi agro afiti na pa bepma anwumre bepim sa abere ma na ana won mu se won mu kosa hwene no won mu ba ma de chi na o matimi akodi nkonim ani se won ma akasa na banda na aka ho wo suma wo banda betim banda banda for no ma jo banda no ni krom ho o mako tu yeah me doctor say omo shi banda for na banda for eko banda for let you bring for for obi o ha onim abakwase banda for disgracing their accounts omo de ro sankrofo omo de guta abanda for se omo te se ye kwa abrefo omo tuntum tomuno brane sana banda for no motete oye kokko na hana sana banda for te omo ntokwa na banda for omo kachi sabun no ko omo kabida omo te se kwa abrefo pepe ntokwa banda for na ba cho omo which side banda ni nyane sampawo omo nyina ya nyanom omo wo beje bono hono okay ai banda for bono beje that kwalango for no I brimpo na ma hene be wo brimpo banda ya brimpo oyotu for sorry oyotu for ma hene onya brimpo ya ma hene banda ya ma hene ai oh okay na say na problems bebre wo hono be I think say they will resolve it nto hene wo ho because I say omo no banda ngafe na onu mu si hene a wo trust obeboa ma aboa ni ma no because onkrofo be wura ne wo mu onkrofo be wura wo mu pa banda fo no mo times o mo tan ho I think so mo ache o ma be wura wo mu na banda fo no papa o mo nyemero banda fo no wura mu na ase Mr. Kaka. Omo de omo se Asante na nti na omo yesa no so ho. Asante na nti na omo yesa no. Ya ngo mo hajo. Na banda fo de se won suro omo won suro bia o. Banda. Omo na omo nua no na fa na fo ni nyina omo nye.
ọmọ ní ẹ̀dín pa. Ọmọ ní ẹ̀dín ayé bandafo ní ẹ̀dín. Ọ̀tọ̀ bí wàrẹ̀sá no sẹ́di òsì máa. Wọ́n kọ́ fi ó ká bàndà wọ́n ní nàfàànà nọ. Ó sẹ́ pàpà asáfúrò. Aṣọ mu nyina yẹ. Mepese banana mepese me kyerɛkyerɛ nsɛm mu kakra. Omo yɛ different ayi wɔ hɔnom. Banana. Yɛwɔ nkrofo bi omo ka pantra. Nafana kasa fo no. Omo na banana asase omo dia. Ɛna nkrofo bi nso ɛfrɛ mu ligbi. Na ligbi no I don't know. Omo na abɛtrɛtrɛ kuma se ne ade a dodoɔ na omo yɛ nkramofoɔ. Omo no yɛ nkramofoɔ. Dodoɔ na omo no yɛ nkramofoɔ. But omo no mbedru ekromu a omo claim say omo ne banafoɔ no. But omo ka pantra kasa no. Omo ne the rare bandafoɔ. Omo ye na fanafoɔ. Mo ɛna okɔ sampan so a ye onkrofo bi on ma ye from wangarafoɔ. Wangarafoɔ no omo free baabi omo no aya na omo batabata amanfoɔ ho. Okoje wasase a no omo abesre no metra won nkyɛn. No ma besere no abetra won nkyɛn. Enti yɛbɔ okɔ kuma se so amese ya bebre wɔ hɔ ɛboɔ ho bebre wɔ hɔ omo no mo yɛ nkamufoɔ omo nyɛ pantrafo na aha enti banana difference wom omo yɛ different omo yɛ two tribes ɛna wɔ hɔ nom Ben nkrofo pɔ bi original bandafo no bɛyɛ na fanafo na fanafoɔ no mo mama mo ɔmo sɛ ɔmo na bɔ twene na ɔmo fɛ sɛ bi no mo ọmọ kọ saa na ọmọ bọ ẹnu na ẹdumi hene bẹ ká sẹ ntì má bọ twini yá àmọ àná túmi wọ twini nim. mo omua ẹna sorry to say tete no omu na ka yomo ẹnkyẹ ẹnyẹ tete koraa na nse ya ẹna saa yomo na na omu ka no. ẹ wọ họ ọdá so wọ họ nkọ bẹ. sẹ wokọ ẹyi a emurom. Ọmọ na deda ẹ bá a. emurom a mo omua. Omu ene ye pantrafoɔ na ankasa bandafoɔ pantrafoɔ no ɛyɛ omu a ye no omu na free kakala ɛba Ghana ɛbɛ settle wɔ enti difference wom onua no bandafoɔ no deɛ ɔmɔ ni so ahye tesile no ngo kotofoɔ no ɔmɔ ni so akasa ma up to now na edin jafla no ye na obekyekyere sampa kro na ye ka no ye boni din na sangba jafla no asekyere ne se undefeatable odo no okko enti din jafla no ye undefeatable I thought na sampa no obi antimene sampa ne go and come na mka ya sa that ye debi mamulenge ne nkrofo na ye ne saa ekyira ase saa but ente saa edin jafla no undefeatable na warriors no ka samba no the first word samba ne ye din what ya say cobra na ya cobra na ma e kan yo na mebusa no enye kobla ne din nye kobla eye sangba ono ani din satumba jafla so ati ase enti eye ni deeper me fan say bia osei kwadwo anase e bia osei kwame na jafla no na ye ne mra ne e kire se undefeatable oh wow obi antimi undefeat no eno ne ye ne mra ne enti oje obesete wo honom no na odi ni din eto kuro no wada romo enya nipa yinti na me wa ha de but me bisa mustu no esa odi e was to be like ananma abako na is part of dabi oh dabi mo de say de obu besia wo wa ye de obu besia wo wa na oye chame wo fie honom ne ade e na oye ke na mata amoge otodikan ni di oye chame on the dikan on the dikan omudi ni ayi baby omudi ni baby asen ko manu bi na ofa ba ko baby so what is your ba fa odi nka fa ko de so fo na ba ko kra ka se wona na mpo ayi
example for no o man kyerɛ o ma se o mo Sa. Bɛde na kofi so no ma ayisa mo bia bedi ni ehene so nto ama so so. Ai. Ti ko mo kyerɛ o ma se ntem a na o busa o fa watra na ndi ne ho yaw o fa watra anya ade. Ai. Ona dada o mu. Eti senka omudi omani brebe kwakuso obi a enka Adama watara no. Oro na esenka omudi omani bre nyina kwasoe no. Wa me yaboka. Unim no krai na wan kan kyerɛ yɛn sese ni se. Ese wa me ya kyerɛ yase. Omo kura se omo connection pa de omo connect to Adinkra. Mo Adinkra ena Adinkra no nso no no kra wani ade omo nana omo ne besi awowa no wono no nyimo ye na ye ko bisa wo hene ne se unipa na odina besi awowa no wonyimu wa fa afuro ena so se me ba owo a monto me nkra meba ne ato ne din Adinkra so ati ase enti owo ye no na wono no wo hene no no awu ena owo Saturday ena mo ye na ene ye nto ne din Kwame Adinkra so ati ase o saka mo kyerɛ o ma sentem man kyerɛ o ma sentem say those days na meka go ye nyina chi na Samba Jafar ne finish school mama ai efie baby amina me gina ya me no baby amina ya me no ka say o ma me no papa hana no mote hanum for so many years na bo papa na ko homa mama me ni sika na mama me de kokantanantu eko yi niema force eko ton efie heya baby amina me ka say obi a wo fe wo pa na sorry no wo hina didi o pa je se onimu no na me say na samoduane papa no wo ma me bewuo ofre ne manyina ka kire o mo se akonwa no aha ena akonwa no ko munni bi onim zontie wantie ena onya ne nuanum binum ka no ho papa na wo ka no ho no wo wi wa omo yes o ma bosa modua na akonwa na samodua be chia no ehwa no onya stroke odidi mu ana team wo wuye na samodua ne papa no ni nuanom na omo ba na naja flat side say no ye ma me be wu say no ka kire yen entientimi ma samodua side ye ate ho abasa na na samaja flat side no omo nyina omo tiase a omo bi ekoso last time bia no mo nkyerɛ nkrɔfo no mo ka mo nkyerɛ mase ya asemu say o sabushia bia esa ne ma o so mo kyerɛ mase because nja say the confusion you we beba sa da bia and confusion ne beba da bia ta tie ana ebu wo so asisi ano de enye ne de ankasa no omo ede hye ne te so etu ono ma kwan ma history ne ma sana bi ho hae ono te so no onye ono ya ade ase etu ono so ma kwan no mo de ana titi baby ahwan na acha wa ha ya wasante I think say ya wakip Randy But you can't be on one family. okay Randy ya mwakwaba Randy mami ni I think say now odam Joy media ya platform iso na ya ntashia ante konfelo ono any platform so on fameda me nya be ma because ya ni pa no doso mi hu okay no problem sabre no so na ya na me chance pa na nya pikin on what time might be me za ba ti mi ni mu la se media o nim da ku sisi e ti me fa na me ba me mpem kwa na mu ne ka sa na kai na no di bi na metie papa na ye frɛ no obri boahene so obri e boa so
obi ọka asɛm bi na asɛm na ọka yɛ no mbɛte sɛ na wo nso wɔka ho asɛm bi na pachimahene bi ɛbɛkyerɛ sɛ Nana Twibrempɔn din ɛna yɛde te twi so na after sɛ Nana Obribuahen ebisa question bi sɛ saa bere na Nana Twibrempɔn ni hɔ no na yɛ deɛ nkasa Nana yɛka ma me konfi minim sɛ unim kasa na yɛka ne saa bere na culture yɛsɛ ɛyɛ diversify culture is diversity good yes na mpɛsa okyirem kasa bɛn na yɛka ne saa bere no yo obase kasa bɛn yɛka ne sisi ɛbɛmɛ na yɛka twi okay na ogidi yɛ sɛ yɛkasa na yɛka no ɛyɛ original language and not any original language. Well, said ye actually say culture is diversified. Kasa so a cultural thing. Imagine me say this is a crabum. Kasa diversity. But kasa can be corrupted. Kasa natively. Because Obano obeto kasa sa so and obi betna won tia wato kasa. So kasa can be adopted, kasa can be learned, kasa can be transferred, and kasa can be also escalate. Name it will be a kasa be corruption of language, it's me bem. And as imitations of language, it's me bem. And as a couple of language, it's me bem. To say kasa na go go to me ba. And I said kasa na mfatum be betim be kasa na po na biti wo. Eso bi kura na enka kasa na ba ka ho. I said be go ayebu. Be bro ho a. Na nsia na be you are want to ataso na ya na be keke. Then you so yes. Emo akafo yin kasa ye kan. Ya ye friend of people. Ye kasa ye kan. Efi abade ye kasa no to stand. Emo no ya benya hodo because of migration settlement and because of a lot of circumstances in Tino. The Casano and Sesaka crab them and cat. There could be adaptation and there could be change of tongue. Free Mammy Confi, free to tell you know. Ne kasa na ye kan ne ye frɛ ne twi sɛ de ye kan ya ye go for from people to for say and Ethiopia and baby to say in Sudan baby to say Niger Congo to where the people say Niger Niger Congo and call for that migration to be call better kasa bi say nyam better kasa bi say call better kasa bi say cool better kasa bi say beast. Say Obeka Bisano, Obeka say BC. That is the similarity of changes of tongue. It me your tongue with it, Mrs. Sa. Name of language in Sa. They said the man. And the man and the man me confuse. Yeah, papa. Ya kwana na ye no. Na eno nso so eda ye so say ye kwa na ye kan na say na kwano de kwano eye abusuakuo no a na ye a very original family. So, if you want to say because of say kwa people no na ye account people no, the Kwan represent the God that leads us. Onyame na ye nimu no ye fe no kwa nyame. Tina aka se twedi ampo kwa ame. Tina otu di se kwa ame. Tina otu di se kodwo kwa ode kwa ne obi bia kwasi. Kwa bena tina wisu kwa no. Tina aka se kukuada enti na kwa no nso da ye so se ye kasa. Anyesa. That's what said the representation of our God. It is said my joy. Baby sounds so wouldn't man, wouldn't, but it's still there. It's a sign. And it's not coach Eddie and Papa. And it's now that's a talk, Quasiada. Say, Quanya Meno, Missida. Then I told to Quamino. So, say Yamia, or Yamia Huna, no, I mean, Quanya me.
oye kwanyame omawo se de nyame bia wo ye bia no adentinima mamie adentinima wo de wo kan o pese yanjintum but o hene na o tachima de na de o kan de yanjintum nya be meti me ka se mo bi me ka so bia disrespect pani bia no anya say disrespect as such but no me asa na me kan anya disrespect as na me kan Matias what was some question ma ka be ma inabo me ama me ya no a ye tie say nya say de o nyamfo no yo etachman ebi no be kan ye no na me ka se baabi na mo me obi bi o efe no transcending obi ka asem a onti ase mu very important they are count for a decade centuries and I am Nana Margaret here. But we say yes, spontaneous Kemet and the Kemet in the Queen will be a Egypt. Ya Baba John the various empire, Sungai Empire, Ghana Empire, all this empire I count for was included all this empire. Ye mubia cup, Burkina, mubia Kamali, ya Baba settled Abricus, ya by the modern political gun and him. From generation to generation, yan and more castle Mokai cheap. Answer na ye yashasiye bam yashasiye we do not know the Pacific years say 40,000 years ago near oho say 60,000 years ago near oho say 70,000 years ago now 1 million years now we are not specific about when that can was in existence from Spontaneous to Egypt but now look at the Egyptian empire is so many decades a similar name like Tutu Kamea. The Tutu is originated by the Akan people. The Tutu and Kema is originated by we the Akan people. If you say the second king of the ancient Kemet, Tutu Kamea, the buffalization with the Alapsa, Tutu and Kema, many decades away from 14 BC. 14 BC to maybe 12 BC. Now the catch them say 1554. And Nana Chibrin Pong, and ye shall say country, and you was a consistent. None they have to educate us say. Nana Chibrin Pong or Barney Bearman the war. The answer no Barney Bearman, this is a question to respond. It's not about debating or arguing, say. Do be canon or Buana or what. We are just trying to ask, and then Brand and Chibrin Pong young no. Because we have been there, we have been existent for so many centuries. So many centuries. To those centuries, and even about the modern political gun in Musa can for from 9th century to now, no, I did Casa and Eka because I say when I be children, Mammy, me call Caribbean Kakra, me call Caribbean Bay 15 years. Na me nya ayonkobia no a musician, na your friend Rootman. Okay. Or no, na mammy be privy to, even though. Slavery a course wo Ghana niema bia course efa nipakuo bia na owo ho bukwa na ekita no enti beginning no o the tan na hia me na me nso me be ye nyansafo e de odo ene akrokro ehia no mane koyi buku no kire me niema bim media Nieminim ni say due to say culture diversify na kasa nso kan ye culture ho no kasa no kame aye say me nindie mu ane de buku ni kire ye na media compare me kan papa no kire say ye kasa na ye kan sa abre no esansa ne ye kwafo ni ntino ni ye ka kwa kasa anokura no no hu ni kan ye ntino kan kakwa kakwa nana okano di chirem enti se ebedru babi me kai se brebi atwam ye besua kasa bi ne ayete se yesi ye friend Gebrich na sa Gebrich no na ayese maya odru se adru ni mpanim fie so na opempna na ye side ho no enu na omu use de trick ye maame no ne ye papa no enunti diversification na me no ye kan ho asem a ogitum no me susu se de nana no be kan no enu bi na happen ya ye di ni din no ebe to no me kasa no so ameka se mto ye akanfo e kase kwa yeah this representation of the god say the obi kase
Israel Nyankopon, presentation of the God that we that can people believes. Say Yame no or boy ya can for a sum no, yen sum ya be an cap on the Enti say ka say Israel Nyankopon asefo omokasa ni Israel kasa. Omoka Hebrew kasa. And there has not be any kind of debate say their language have ever changed. There has not. Everybody every ethnicity and every group of people is entitled. Then Asante Kasa. Oh, Minya Bema. It's from the same Akan language. Asante Kasa is not different from the Akan language. Hebrew Kasa no. Minya Bema nyabotere. She uko Hebrew ni mo. Ena uko anase enka Hebrew kra. Yewo ebusieko no on from Israel for. It's the same as I don't know, but I don't know so we it's the same as Kanfo say fair Kanfo. Uko mo. Yewo Benjamin ebusieko. Yewo Simeon ebusieko. Yewo Judah ebusieko. Yeah, fan said 12. How did they exist? They existed because of their Jacob. It wasn't in there. But what language did they all speak? Speak Hebrew Kasa. Now we say, and I will say from them time up to this time, no, yes, Hebrew, no that. No. Hebrew no so ya busia. And abusia no na omwanya sa kasa na free. Nti se yan so ye be ye say. We are the siana sa e be ye de. If you enable me to conclude what I'm saying, will help a lot. Okay. Boame na me conclude the American. You say Osha ye Akanfo na there be America chem crofo. I just said you won't follow me nche. The kasa aka busueku a ye ni busueku bia wa kan ni mo efe na che. Ye ni busueku bia wa kan ni mo efe na sante. Ye ni busueku bia wa kan ni mo efe na bono. Ye ni busueku bia wa kan ni mo efe na zema. E wo busueku a efe o mo akwan na busua. E wo busueku efe na dia na busua. E wo busueku efe na gona busua. E wo busueku efe na sene busua. Asechire busua, asuna busua, aduana busua, ayoko busua, adako busua, abireto busua. This is the family we know say. We ne akan busua ko no. Eniema ebe nyina so obi say, me ya santini no. Watch that was say Osentifo. There was a reason for that kingdom that was established. It wasn't there from the beginning. It was established. They said they established the United States of America. No, America. There was people that existed before America was established. There was an Indian. They're from Amorindians. Yes, there was a say black in that's India by black Indians as one. That they were there. No, West Indies. Red Indians, and yeah, West Indies, Red Indians. Red Indians, and also Native Americans. Native Americans before Sana Columbus. A friend say, walk, now there was people already in existence. The same thing I can for her. And some year established Asante Kingdom in 1699. I can for her, and some are communal or no see a part of that cano, or no nebusiano, we again, or free again a bushiamono, or no fabi, and Margaretia Quatna baby, aqua cotiche, combo, say a com cafo, or muso cotiche, a com people. Yawo abusiacono, and son and crophobia. Obviously, Yako and a boss of one see enter her. It's a gonna force it. Yakodane enter her for then. They were already in existence with the family before all this existed. None of them have any language. You need Achim language, you need Kowu language, you need Zima language, It was all adaptation and immigration and settlement. This animal would mean about. So, can be to say Asante, Asante Kasa. Yen dia to so Asante ni kasa. Asante ka akanfo kasa. Asante aya akanfo kasa. But because of these people have identified themselves as they are Asantes, they have believed we say, one mo ya kan Asante fo nti wo mo kasa wo kan. Omo kan wo be fe na Asante kasa. But today I was addressing this issue say yes su ye say kasa na ye kan se akanfo. And you're different from the original can language I cassette, and then the net Achem near Fantica. It is not even the proper original chief, but somehow no, and no Naniaka. Bibi the same fancy. A migration of language, 2 or 3 Bolo language account, so you complete chi. Who shall keep him language? And you complete chi. A migration of
2 or 3 language and the can chino. We are the same thing. We are Nezima, a Ebola language. We are a Bunukasa, a Ebola language. So what are you? I don't know the political region, the political half regional, the political Santa regional. You will see, say, political half regional and the political Santa regional, political Eastern regional, they speak the same exact tongue. But and the political abroad regional, a become me, a become K, a become be. Why are they not all speaking the same bro language? Because of a different migration and settlement. Yeah, a different settlement for the Guans. And nothing that is different bro language altogether. And it's in Yabema. Kasa always identify people, their family. So be again and no be again and here. Their family. Why did they speak different language? A migration. A settlement. Obi agunani. Our political Asante region, political Ebro region, political Blue East region, political Hafo region, political Eastern region. Now, Kobe Agunani, our political Western of region, and our political Central region, different language from the whole political Eastern region. And then our party, wow, Omunine free member, we are from the Bay. It tells you, say, other people from the same lineage, the same family, language change because of migration, not because it's original. So, and it will be to me, Mekase, Nanachi Brimpon with all due respect, in 1554. And you won't know Yebene Chikasa. It is not true. See the people. Ma, not Brimpon, and Mamma and Papa, no can casabe. I no one children upon who's Salomon and Cancasabe. We ask no so much. Because language is learned from our parents. Asante Kasano. Bra, mpacho. No. Okasa ma me confirm na wonye fair to me. Every say, nda me kasa me kan hai. Sisi ya nko gina PZ. Na me biema no bibi sam se wo ye hini. Na nka se nya Asantenia. Obesere me papa. That is the lack of that is a lack of your identity, lack of your understanding, lack of your cultural diversity. No, cultural diversity do not have any confliction with language, but rather identity. Language is a tongue. It associated the power with the group, with a connection of family. It did not divert. But so, mommy, so what did you say? Corrupt, say, tongue no eating corrupted, yeah. Now, I qualify, say, diversification, no, juma. Diversity have nothing to do with Kasa. Tie, what's way? Ya fra o ma mede ma me akosua manu o papa de kofi mensa o papa ebi o mu firi, for example, ebi o mu firi Tachimai ena papa no o ma me ana wo nana efi Tachimai ena wo nana firi Tachimai ena ebi akakotena fede no maabo ana akakotena Mankasim na so Tachimai no firi so okọ na so okọ kasa foforo Mankasim a eno nkyere se on free Tachimai. I don't say Sabia, but then I'm not free Tachimai. So language cannot be mixed with diversity. Diversity or yeah, I am migrating from a different culture. Say, Wakwa be fufro, Wakwa who culture for floor, Wakwa who was some for floor, Wakwa casa for floor. Yes, that casa there is still all and one kote. It's diversity comes in. Why are we fit in with identity, culture, custom, tradition, and religious beliefs? Nemum and natively. Diversity cannot be classified as native. Some may better like come here. My bag Mr. British for say no more. Mr. Media na me one, also dear no one. I back holistically about diversity. So would you know who's with the but many the answers, one also the answers, and diversity will be embraced obedient. So when we come, we say, BB can be corrupted. They have nothing to do with diversity. Diversity is a person, identity, food, clothing, language, appearances, culture, beliefs, and you know diversity.
for individual. But so baby, na India ni waha, Pakistan ni waha, Ghana ni waha. They are all diverse people from different background, but they are trying to fit in that environment no more. It's each omubia was so be respecting each other. That diverse beliefs, language, dressing, appearance, understanding, and other things. So diversity have no meaning. Could I ever discuss with him because it do not change language, it do not change identity, it do not change anything. But language can be colored in the sense of migration. So I got na baby, maybe a baby I got na eno. I'm not kasa assassin, and no betting me possible. Now no just say now we know original language or so what you say? It's interest about fitting with this common understanding. Well, and say yebeka dia me mondi ameka say esane say yanya good leaders. Yeah, joy you nyanye yo obeha wadwene ma. Because said ya pa dia no ne pomasibre no ma me I complicated. Na I to say Fambi Air Force of Fambi say Stella Jimediatum bi say yade no na ya original. No na de sa ansem se nwen nyina no abaye mu no. Senka ye nyina ye tima ye wadwene. Anya madwene. That is how it's but wo me mo political something beche. Wo political no beche. Minim abusia wo e bia wo ya sene. Enti emfa so ben na ewo sa political Asante region ne political blue region and the political region now about the administrative boundary. This means it has been serving some purpose. Adentima young forget it. Purpose for only politicians have nothing to do with customs and culture. It's say a man or anymore. Because customs and culture now it didn't serve the purpose. And then three political say expediencies no atimoye den arweni abema joy Joy ma fonfi what you say language I can want say me ho it's not just Ashanti region Ahafo region and I say you say we central region so ho no ma denjirane asenfo omuni kowune atenfo yeah omuni ene Ashanti region ene Ahafo region they can the same language and baby abekọ a twi na sesa kakra bia no you see said there is a predominant mixture of a lot of one people. It will go a mountain and so we are groupon free one man. Almost including work your pen before now, only one for. Bra, asana walk no. No correct nanso baby wo ho a wa yira asem no. Said the ma me comfy kan no. Ye kasa na nkasa original one no ayira. Asante Kasa your original na. Me kasa ni Asante Kasa omo na friend Asante na nchese na Asante. No sa no friend wan kasa wo kasa you friend is Asante Kasa. No titi me kasa be frank man blamble me. Blamble me ba ote kasa be no. Ote bro region kasa be no school. Ote bro region kasa be no school. Nkabono me nkabono kasa be no school. Yeah, kasa be no school. Me echi na America no me bono no kura nka na oduru ba bi Asantini ka kire nse me nka twi na me say na unim say me ba Joy unim say ukọ UK ahụ onim say ukọ UK unim say ukọ UK ahụ English no more kind of London no and English no more kind of Manchester no. There's a very big difference in pronunciation of words which say water no kasa American English American meba nya American English am ko UK ahụ England ho no water no more kind of London bi mi kind of Manchester bisa ma confident control. It doesn't mean that there's a certain one we generally want to agree say another standard one. Make sure she friend say primary school Accra. When we do University of Ghana Legon me sure she no. There's one we want to assume say another your proto one and even though English no your different dialects England no. There's one that they want to assume say no your official standard for the English language. Don't say Chinese, your several dialects of Chinese. But Abana say you say Mandarin no, and the standard of Chinese.
Twi no even wo Obono region na Obono East region no kra ne se usua de kan wo asen wasa Ashanti ahafo na kwawu ni atem no eno ana mo usua e wo school ka tem san bo because me ko school wa chade so e wo se chedma senten wo ai Obono East region ni usua twi no mo kan wo Ashanti region na enye no kore what Obono region uko usua twi no twi de na usua my shada anko school and retri na me brothers ra mo ko school pa no Obono region Joy onti ase e wo chire no me hunu say no Anti o person chirem say Ghana apart from Asante Kasano apart from Asante no ye nchire your friend is saying Akuapem ye chire Akuapem nanti say o ka transa Asante Kwana ye chire no school ma ne sa no minjintum Joy ya pese ye chire wo say ni nyina ya kasa anyway baby anti o dia ye be kasa chire ma follow Debbie, who goes to a friend to a percent of Mr. question. This year was so well, many Ajapa, Mr. Joy. The part your hand, I was to see our say. Your parents is controversial, and Yadia Obiti. My confidence, my joy, you question me on my son was from. Joy, country best in the sea of Casa free. I think I hope so. Tell Casa. to make a quick one being to me by tell Casa party. Joy Betty What better now? I don't just when you're gonna need be one. So, what about Italia? Uber come to man for when you're Ghana for because of so warm, Tomonia Ghana for be one. Say, Uber come to whom I can't to mass of me Ghana for no chile say, said the mark on fee cano. Say, Moisi for free techimai. Near ko mu nyina kura wo eastern region northern region baby eba wo mu bia no da eno cancel wo techima na wo firi no wonim se baby ye wo de kasa o mo kan wo ho no eno na do so wo ho techima ni bia nto nchia ne be ka techima kasa boss wonim se di oba kan techima baby ye wo no kasa wonim se o mo makna akra no or top plan no kan se me to brodo aha no obi san say wo UK na UK okay the UK and no matter how long we bet na UK ache obeti UK kasa beti brofu no matter eno no edileti ufiri say wonya Ghana ni bi mu ana da bida na abane say na ye nyina ye gitin say ye behia wo bono man so ne bono kasa no mo pese mo delete obi an delete wana kasa men ka mo kasa eti said the man nchire eti said the wo eti said the wo UK na wo share UK fo na wo ka twi ana wo kan wo kasa o monti ase obeka kire say kameme de na wo ka no because see a wo te menchen yeah te bunu manu ho yati obi nje na wonte bunu but obi a no obi abeka kire say enka bunu kasa wo bunu onu mom na so obeka bunu so obetana ho dia one time yenya e bunu ne Asante ni we ye ni bunu kasa wo eni ni Asante kasa wo mama make a quick one just 1 minute your fundamental no eno dia hin na ye kan akamfo no ye be hia no obi a eti pa chomate de kire no se wo bunu side where na ya create amamo se bunu yi wo ka wo twi na wo kana there's no way say will be our only free eastern side or better wuchi no but your fundamental tree be I said no Asante for kan Achem for kan Wem for kan no so Asante no kan tree ni say ya wa bono ho no what in 100% but wa bono say say wo kan wuchi na wo ho na me am wa Asante no meti bi wo menti bi wo pa chon wati ase o beti na Asante nye different ultimate ni na pepepe o bro make my make a quick comment just 1 minute say media confika na or try so be kire bibi kakra ma yenu na tiase na msenti ase nye we say o ka say yeni Asante kasa ni we nyina no this one requires am say kire no
unko hu si atro asante o ombeka se asante twi ena obe hu si atro akuapim twi fanti nti that means say ye nyina eye twi ana akam ene ye what man say identity na dia toto so aha enti so kan asante a eye twi na oka oka buna eye twi na oka oka fanti a eye twi na oka. So that should be the distinction. And I know Cassia and say, oh yeah, infant say Ufi Techiman, Wakwatina UK, what woman in our UK, for Mama Canada, but UK no mote. Because of environment, no finding on no. Asana account that environment, no, and on picking first. It is a fear cramp on the name of any papa crack, Nikrum Casana, ye, China, Nabuno, another Fantiana, and Zimana. Ube say there is a difference because or the baby or Tenediano Afra, the original language na ni moja baby and mammy papa fini we no or the environment no fanontino, and then ye case omopoto. Opoto. And it's also interest when you're gone and so exactly. And also just a clan free techiman, but your own will be mine so. Ne maame ne papa ne ka ne krom kasa no mo ka twi ofio but environment na ye wa kwala no nipa dodo na wo ho no enka twi okwa abontene a obekwa akoka ne dodo ne ka no obafia na ne maame ne papa no ebi mu kra do mo ne omma enka abrochi fo dodo na ne omma no kra enka krom kasa no e wo fie enti na nipa na peke dana obo makutia o enti be say obi wo ho a baby o mote no na oma piki hono kasa no but eno nkyere se onye Ghana ni eno nkyere se on free techiman eno nkyere se on free abisim eno nkyere se on free ajeso but environment and the makasa sesa but ye nyina ye one original language aye akanfo ye nyina santi ase we nipa ni binni no ene de sa ho we nyina na Ghana no ye nyina ye akanfo aye katwi ntra na menu aba no try so be chechima cho say diversity no has nothing to do with language no environment au find no ho baby a what na for one crowd me ba o obi asantini oka asanti twi obetima kotena emphasis doma hinkro because nipa dodo na wo ni nyina ka a different kind of twi which is bunu no ho what I say ebe ma na santi twi no so ka no ebe sesa because of the environment no but to copy bibi ti zemba de bisa minka ebono no kro mo kan se ebono kro mu different 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 omo de different yeah uko sample side kana fana omo ebimu omo kana fana ni nyina e twi ka differentiate omo drop for techima dey different kranza dey different jape krom omo na e different ni nyina ya bunu kasa but ye nyina but different twisting wo different aye we original kasa na e da kan ye nyina ya kanfo but because of environment na ye find ye in no why that's my tintin me ba ya be ka twi no problem mpamocho maame ba wo mabaya miensa sa maame ba kwa kwala miensa no obia nkwala ni bia peso o kire se me ye kama me ho ofe nti se maame ba akomba na se we gina obia peso o mane maame hu se me na me ye papa enti obi nka se asante ena ye papa anase se akoya te se wakodwo mu kɔtɔ ade okoto foso ntale ma konfito foso atale mesumi ton bi nti wo a obeto no me e wo se me yo obo ma hu se me de ne ye papa ma konfiso e wo no right ono so yo obo e ma hu so ono so ne de ne papa nti no e wo so wo to me de ana wo so wo to ne de but e no nkyere se okoto ma konfidia ne ye papa chen me de anase see Mama ntafro wa no kakra ade ba kwa ye nuanom dodo na adwene nko no se akohwe asante ene asante twi na eye branding ena ma asante twi akonanim ene kwan ye faso a ya mamre anyway ne ya preserve up to this time no enti ama obia bagana na asante twi ne ye very easy to learn very 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 easy to learn enti no upese ukosua kasa bia wo Ghana ase a ana country bia be ko bia no kasa no ne ye very easy no eno na wo catch ntem
Nti amani pa do bi wo ko ka asante kasa kura no jina onya asante but o ka asante kasa be bu be kura wa ya asante kura ntimi enkasa because it's very easy to learn. Yeah. Oh say mami ntwa no asem baako so ama nipa ni mebirisi asandefo ekasa. Eye ade baako, ade ni nie. Asandefo santini bia no ofele se obedemonstrate no so ya santini. Exactly. Ene na enuanom bonofo ni bia se omutimi do omunse so ombu so omo ye bonofo. Fa bia be kaso ya bunu ni anu ofele. Enti wo ka se ofele se wo fie ni no. Adeba akunu se mre bia atwam no. Ofele se obekire se ofie ni se bi se me ye proud se be me se me bo se fie ni fa me fie ni. Mame lande na me ko. Mre bia atwam no. Maybe a chum na santini or Tibrofo Crow. Yeah, problem, yeah. Onka, Obakana Casa. Okoye business, Obakana Casa because or per se, or no ye business quickly. And no, or no bayama wabetin casano for easy communication. I don't know about no debate.